Assalamu alaikum. Урматтуу KJ Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандайсыздар? Мен бүгүн Бишкек Рио Муна базарына келдим. Буюрса ушул жерден сиздерге кызыктырган, сиздер издеген, көпчүлүк эл талап кылган машиналарды тартып көрсөтмөкчүбүз. Сиздер көңүл буруп чыгарылыштарды көрүңүздөр. Бул чыгарылыштарда сиздерге жол тандабас унааларыны жана япошка аралаш унааларыны, грузовойлор тараптан спринтер деги элге керектүү машиналарды буюрса сиздерге тартып көрсөтөбүз. Бүгүн 6 ноябрь жаңы чыгарылыш, аябай сонун болот. Бишкек шаарында аба ырайы көрүп тургандай кескин өзгөрдү. Туман түшүп, бир аз суугураак, кышта жакындап калды окшойт. Сапарда алыста жүргөндөргө Алла таалам үй бүлөсүнө жакшылап жетип келгенге, үйүнө жакшы жетип келгенге Алла таалам насип кылсын, жолуңуздар шыдыр болсун. Алыс жакындан көрүп турган туугандар, биздин каналды көрүп турган болсоңуздар, лайктан басып колдоп туруңуздар. Буюрса бул чыгарыш сиздер үчүн. Туугандар, ортоңку сектордон баштайбыз. Буюрса азыр эле базарга кирдик. Мынакей. Сиздерге бир нерсени айтып кете турган нерсе, урматтуу сатуучулар, эгерде машина саткан алып келген болсоңуздар, дароо талоону төлөп койсоңуздар, кийин очередь болбойт. Кулак салганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мына бул Альфардтан баштайлычы, биринчи. Так, маалымат баракчасында 2004-жылкы дейт, автомат, бензин, газ, баасы $13,000, номерлери Абхазиянын номери экен. Мынакей. Абхазиянын номери. Абалдарын бир сыйра көрсөтүп коелу. $13,000, биринчи Альфард. Туугандар, аралатып көрсөтө берейин. Кээде аралаштырып калат, оңурулуп, соңурулуп. Бирок япошкалардан отдельно көрсөтөбүз. Экинчи машинабыз бул жерде Nissan. Так, Nissan Note деген машина экен. Так, баасы болсо жазылбаптыр, цена договоренная дейт. 1/4/2010-жылкы. Телефон номерлерин да көрүп турасыздар. Мынакей. Кичинекей, фиттен бир аз чоңураак. Assalamu alaikum. Баасы канча байке? 6.30. 6000. 5-7 Бензин, газбы? Бензин. Бензин эле. Механика же роботпу? Механика. Канча расход чыгарды? 4-5. 4-5 литр. Канчага бересиз? 5-7 көрөм. 5-7 көрөсүз, жакшы. $5700 болот дейт. Мына ушул Nissan. Мынакей. Көрүп турасыздар. Так, мындан кийинки Kia K5 апапакай түстү. Так, маалымат баракчаларындагы сиздерге окуп берели. Мынакей. Так, 121 километр, 121 миң жүргөн экен. 2.4 дейт, бензин договорной, бул европейс окшойт. Көбүнчө корейскилер эки объем газ болчу эле. Ну, бирок жаздык. Телефон номерлериңизди тарттык. Так, экинчиси ушул K5 болду. Так, үчүнчү машина болду. Мындан кийинкиси байкем жазып жетишип атат го бул жерде. Так, кеңинчи маалымат баракчаларынан окуйлучу. Toyota Camry дейт. 230 миң жүргөн экен, 2004-жылкы автомат, 2.4 дейт. Комплектация Touring дейби? Японский. Правый руль турбай бул, Телефон номерлерин да көрүңүздөр, 11,5 миң. Канчага бересиз машинаны? 11-ге беребиз. 11-ге бересиз, Өзүңүз канча жылдан бери айдайсыз муну? Жарым жылдан бери, Так, ана ичинде бир сыйра көрөлүчү. Touring комплектация дейт. Ичинде бир сыйра көрүңүздөрчү өзүңүздөр. Так. Өзүңүз атыңызда байке? Кызыңыздын аты да? Так, өзүңүздүн атыңызда дейт. Мынакей. Артында мындай спойлерлери бар, 35-чи кузов. Так, кийинки машина бул жерде Kia K5. Маалымат баракчалары $14,200 сурап атыптыр. Телефон номерлери. Так, бул Корея экен, эки объем. Корея көбүнчө газ болот. Мынакей. Так, мындан кийинки машина. Мына бул эмени Prius'ты тартайлычы. Бул Prius'тун кандай деген машинасы экен, Мынакей, Toyota Prius. Так, маалымат баракчаларынан. Так, $13,800 дейт. 2013-жылкы 1.8 дейт. Все опции, телефон номерлерин көрүп турасыздар. Комплектациясы жакшы деп айтыптыр. Апапакай түстү. Бул минивэн окшойт, туугандар. Бирок эшиктери азыр жабык. Минивэн окшойт. Арты бир аз чоңураак. Так, кийинкиси Honda CR-V. Жаңы кузовто, мынакей. Так, маалыматтарын дагы сиздерге окуйлу. $14,800 сурап атыптыр. 92,768
Мен жүрүптүр 2010 жылкы 2-4 дейт. Телефон номерлерин да өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эсинин баасын сурап коем, аяк баасы кандай деп. Канчага берет экен? Байка канчага бересиз? Болору? 14 14кө, Хорошо. Телефон менен сүйлөшүп атат. Алаксытпайлы. 14 миңге берем дейт. Калоочулар болсо ушул машинаны да көрүңүздөр. Так. Аралатып көрсөтөбүз туугандар. Көбүрөөк машина көрсөтүүгө аракет кылайлычы. Так, мына жерде мындай Мерсис дегендер да барбы? Ешка 210 дейт. Так, проходной в Россию дейт го. Так, ошондо кандай болуп калат? Так, телефон номерлери 0799 09 93 дейт. $11,300 сураттыр. 225 объем дейт. Мынакей, в идеальном состоянии. Көрүңүздөрчү. Сиздики машина? Салам алейкум. Здравствуйте. Здрасте. А это как понять проходной в Россию? Ну, я не знаю, как это понять. Это сына машина, но он проходит в Россию видимо, по каким-то параметрам. Понятно. Так, чалып сурап көрүңүздөр. Проходной в Россию деп жазып коюп турам. Аны кандай түшүнсө болот? Же 5 кубтан өйдө киргизбей Россияга кандай? Же газ менен кыскасы. Толук маалымат сураган жокмун, өзүңүздөр сурап көрүңүздөр. Так, кийинки машина. Nissan Patrol. Мынакей, внедорожник. Маалыматтарын окуйлу. Так, маалыматтар болгон ушул экен. 2002 жылкы телефон номерлери, объем 3 дейт телефон номерлери. Баасын жазбаптыр. Жылындагы жылы 2002 экен. Мынакей. Серебро түстө. Так, аралатып тартабыз. Мына жерде бир Hyundai Solaris турат. Hyundai Solaris $16,000 дейт. Мынакей. Акцент экен бул. Все опции дейт. Бензин 1.6, все опции автомат. 2018 жылкы. Эми өзүңүздөр салыштырып көрүңүздөр баасыны. 2016 жылкы $16,000. Кандай баасы кандай экен өзүңүздөр салыштырып көрүңүздөрчү. Так, мына жерде бир BMW турат. Так, M дейт. Азыр маалымат баракчаларын окуйлу. 94 жылкы дейт. Оригинал механика. 4 дейт. Без вложения, цена договорная, отличное состояние. Телефон номерлерин да көрүп алыңыздар. Так, 4 объем экен. Мынакей, мындай бөлөкчө светте. Мына BMW кимдики экен? Так, жабык. Эшиктери жабык. Так. Так. Жүрүңүздөр, нар жагдан өтүп кетели, бул жакта машина соода болот деп окшойт. Так, Volkswagen дейт. Мына Passat болуш керек. Көрөлүчү. Так, Passat B7 дейт. $13,400. Оригинал 2011 жылкы 1.8 объем экен. Телефон номерлерин да көрүп турасыздар. Мындай мокрый асфальт цветте. Титановый дискаларда экен, өзүнүн родной дискаларында. Здрасте. А сколько будет окончательная цена? 12800. 12800, да? Ну это последнее поколение, да, пока получается? Седьмой, да? Какие еще функции имеются? Полный идет фарш. Комплектация, да, полный, да? Мындай электросиденьяларга чейин бар экен. Там корректировка, круиз-контроль все есть, да? Она американец или европеец? Немец, да? Так, немец дейт. Франкштейшн экен да бул дагы. Франкштейшн, мынакей. TCI дейт. Так, көрүңүздөр. Так, кийинки машина Ford. Так, мына Ford'ду көрсөтөлүчү. Апапакай түстү. Ford Mondeo дейт. Так, $7,200 дейт. Дизельный, баасыны $7,200 дептир. Так, 2 турбо 2012 жылкы автомат. Так, сиздердикиби? Көрүп коелу бир машинаны. Салам алейкум. Так, мынакей ички абалдары. Арты седан экен. Мынакей. Расход канча бунуку? 7-9. Шаар ичинде 9 ичип калат экен да. Жакшы, канчага бересиз? Болот 7 көрөм. 7ге бересиз. Машина шаарда эле болобу, Бишкекте? Бишкекте болот дейт. Так, автоматы ошондо бул, а? Автомат коробка. Жакшы, содаңыздарды берсин. Так, кийинки машина. Volkswagen Golf. Аралатып тартайлы. $5,500 дейт. Оригинал 2002 жыл 1.6. Телефон номерлерин да көрүп турасыздар. Мынакей. Мындай жашыл металлик цвет экен. Golf 4. Абалы жакшы экен мынакей.
Çalып көріңіздер есіне. Так, мына ол Hyundai Starex тартайлчы. Так, $12.500 дейді. 233 мың жүрген екен, 2010 жылғы 2.5 дейді. Газ, в хорошем состоянии. Сұрап көріңіздер, бензині бар бұл, жоқ бұл. Бірақ газ деп жазып қойып тұр. Үстінде бұндан чоң багажы бар екен. Бұл негізі бір 9 орын болса керек. 3 қатар, 3-3-тен кіші. Так, бұл Honda CR-ны да көрсетелікші. Так, Honda CR-ы малымат парақшалары $7.800 дейді. Чип, ключ, бензин, газ дейді. Телефон номерлері да мұналарда бар екен. Салам алейкум. Байка қандайсыз? Іштеріңіз жақшы ғой? Сода болады ау? Болады. Қанша бересіз? Арзан жазып қойсыз ғой? Механика да соншылы. Механика бұл. Қаншаға беріп істейсіз? Айыл жерге бола береді. 7,5 7,5 бересіз, Жақсы, содаңыз берсін. Так, Hyundai Santa Fe. Так, малыматтарын оқылыш. Пока ештеге жазалай екен. Ештеге жазалай қазір. Хажайын өзден сұрайлыш. Салам алейкум. Жазалай екенсіз. Емеле келдіңіз оқшайды. Только пришли, да? Что просите? 12, да? Какой год? 2012. 2012, Қырса түсінесіз бе? Так, не дейсіз? 8 екен. 2008 бе? 2008, Так, Bridgestone оқшайтын ол, Бұл отдельно сатып отыр. Отдельно? Қош берсеңіз де болады бұрақ, басы шықса. Жоқ, шықса берерім. Ушынықу? Жоқ, ұнық емес, бұл вообще сыр. Башқа о, CR-ныкі дейді, Так, жылы 2008, дизель, бұл, Дизель. Бұл өзі зимнейді тұрады кен бұл. Так, мынакей, автомат коробка. Так, көріңіздерші. Жақшы машина, диагалары қату болады. Так, ох. Так, кейінгі машина Hyundai Salol Out дейі, Amon Trading. Не деген машина бұл? Саньон? Онан түздеп қойыңыз жо. Қағазын. Так, Grand Deur деген машина екен, $15.000 дейді. Не такси? 2-4. Бұл европейс бе же, Корея? Корея. Ішінде бір көреліш. Grand Deur. Бірінші жол көрі отам. Кече келді бе? Автомат бікен бәке? Так. Задний камера бар. Так. Жақшы екен. Grand Deur. Бұл қайсы бұл? Санатан немесі бе? Шоның поколениялары болып қалау? Оша оқшаш леп қаласы же күштірек бе бұл? Күштірек. Объем 3 екен, 2-4. HG300 деп тұрады қой. Қаншаға бересіз мұны? Оформление болек. Растамошқа болды. Geçe kıldım da. 300'ün geçe kıldım. Bir vakti olaya kaldı, geçip etti. Басын қанша қойдыңызошында? 15 15 koydum. қойдыңыз, Жақшы, содаңызды берсін, Так. Кейінгі машиналардан көрсете берелі. Так, Toyota Avensis. Көбінше лев рулдары көрсеткен әрекет қылайлы сіздерге. Сол рулдарды, оң рулдарды дағын бір шығарылыс қылып көрсетеміз. Так, не дейді? Toyota 2003 2 объем дейді. 580 000 сом. Телефон номерлерін дағын көріп тұрасыздар. Абалдарында көріңіздер. Мындай серебро свет екен. 04 регион дейді. Абалдарында бесе көрейін. Немжейін, біраз царапиналар бар екен арт-жағына. Жақшы. Так, Lexus RX 330 оқшайды. Так, 350 екен. Басы 15.500 дейді. Телефон номерлері 052 51 61 82 дейді. 35 автомат 288 000 жүрген екен. Так, ақ түсті. Жемчуг оқшайды, жоқ жөнлі ақ екен. Жемчуг оқшошып кетеді, бірақ 02 регион. Çalып көріңіздер чесіне. Так, мұны Grand Deur деді жана. Да, бір Grand Deur. Басын салыштырайлычы. Мұны машинандағы. Так, $13.500 дейді. Бұл Grand Deur екен, бұл дағын 3 куб дейді. Не дейді, ол пропан дейді. Продаю с доплатой мне дейді. Обмен екен. Так, телефон номерлерінде көрдіңіздер. Так, корейский машина екен. Grand Deur. Так. Мынау жерде тағы бір BMW тұрады. BMW 525. Так, малыматтарын оқылыш. Так, дорого дейді қой.
Так, 2003 японец 2.5 автомат родной краски. Дорогосын сурайлычы канча экен? Салам алейкум. Дорогоңуз канча? 12 миң. Не особенностьтары бар бул машинанын? Монитор. Вот монитор и вот правое крыло крашено было. Правое крыло. Идеальный весь. Капот от Эмби була уже? Эма Вестер, да? Полный родной. Полный родной. Японец. Оталдырыңызчы бир? Көрөлүчү. Японецтер кандай болот экен? Так. Абалын көрүп турасыздарбы? Вообще зыңк. Боянбай экен. Мынакей. Так, пробегтерин сурайлы, а? Байке, пробег канча бунуку? 211. 211 миң жүргөн, а? Япониядан канчанчы хажайынсыз? Сиз канчанчы хажайын болуп каласыз? Братом машина. 2-3-чү хажайын болуп каласыздарбы? Где-то так. Где-то так, а? Так, жакшы, макул. Мешайт этпейли, судасына. Так, Honda Jazz. Honda Jazz. Левый руль экен. Вариатор дейт, 2007 жылкы $8600. Honda Jazz. Абалдарында көрүңүздөрчү. Кеңчи байка өтүп кетейин. Так, кимдики экен Jazz? Сиздерки? Ачып коюңуз көрөлүчү. Ачылабы пульттан? Так, ички абалдары. Так, ички абалдары. Көрүп турасыздарбы? Канча жүргөн пробег? 220 миң. Автомат экен, вариатор. Жакшы. Сураштыбы, канча беришти? Эми келдиңиздер, а? Жакшы. Так, кайсы машина көрсөтсө экен сиздерге? Мына жерде. Муну да көрсөтөлүчү, мына Kia Morning. Так, 2015 жылкы дейт. Бир объем, 8,5 миң бензин, полная комплектация дейт. Телефон номерлер. Сиздикиби? Свежийлиги канча болду? 18 октябрь. Срок годунча өтүп кетелекпи? 12 ай. Так, кожа бул жагы. Фотографтер бар баары. Так, задний камерачы? Задний камера жок. Задний камера. Партроникчи? Партрониктери бар. Жеңелерге өлөт, а машина, а? Шаарга. Жеңелер үчүн алып келип атпайбыз. Жеңелер үчүн, а? Так, байкелер угуңуздар, бул жеңелер үчүн алып келип атты машиналарды. Алып бериңиздер. Биздики Теска бар, Кейжика бар. Жакшы, Тескаларга ийгилик. Рахмат сиздерге да. Так, Suzuki Liana дейт. Машы необычный. Каналдан, YouTube'дан? Так, продаю авто дейт. Suzuki 2004 жылкы. Мынакей. Мына ушул машина сатылат экен 1.6 дейт. $5700 дейт. Кара түстө. Механика экен, көрөлүчү. Так, жок автомат экен бул. Мынакей. Автомат, эшиктер жабык окшойт. Эси жок экен. Титановый дискаларда турат. Мунун механикасын айдаган резвый болот. Автоматтарын айдагандар болсо комментария жазып коюңуздар. Так, Hyundai Getz дейт. Мынакей. Getz'ти да тартайлычы. Так, 2004 жылкы 1.367 расход дейт. 0777 71 97 71. Так, мынандай небесный цветте. Так, салам алейкум. Механика байке, а? Так, электропакет, кондиционер бар-бару? Иштейт, а? Так, канча жүргөн? 211 миң. 211 миң. Кактан алып келдиңиз буну машинаны? Же шаарда жүргөн? 2018 Россиядан алып келдим. Россиядан алып келген. Корейский же европейский бул? Билбейсиз, а? Так, макул. Канчага бересиз? Баасы канча? Болушу 400. Болушу 400 миң, а? Болушу 400 миң дейт. Так, европейский экен. Мына жерден атылса европейский машина. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. 400 миң деп баасын айтты. Мына жерде Kia Rio турат. Шунда тартайлычы. Канча дейт? Үңгөлөктөрүн да жазып коюптур. 16-чы дейт 10 миң сом. Так, 1.6 2014 жылкы 8600. Сиздердикиби? Сиздердики машина? Так, иштерин көрөлүчү. Канчага бербей атасыз бунан? $8000 кылды берди. Бүгүн? Кече. 8000 кылтыр бербептир. Канчага бересиз? Канча кошсо бересиз? 300. 8300га берет экенсиз, а? Өзүңүз канча жылдан бери айдайсыз муну? Жарым жыл болуп калды. Жакшы машина бекен? Жакшы машина. Жакшы, экономичный, а? Так.
Хорошо. Мынау Lexus'lardan көп сұрашат, шunda bir татып қойлы. Lexus RX 300. Так, жақсы машина. $9800 дейді. Телефон номерлері автомат. 12-13 расход дептір. Бұндай более турырақ ответ шулдағын. Расходтары шындайлы бұлардықы. 12-13 жақсы бассаң 15-ке шейін жеп қойырады. Так, дағын салыштырыш үшін екінші Lexus'ты дағын көрсетөлі. Бұл жерде RX 300 2001 жылғы екен 11500 телефон номерлері. Мына 10-15 расход тура. Трассада 10-дың тегерегінде жейді. Бұлар іштер ашық екен. іштерінде бір сірі көрсетөлі. Кожаный салон. Жақсы машина ебай. Плотный. Шар ішіне, трассаға, семьяға. Ебай жақсы машина. Так, туғандар, шынменен бірінші сериялыз жиынтықталды. Біздің кейінгі серияларда көріп тұрыңыздар, каналдарымызға кіріп, біз Тез Хабар, Эл Хабар, Кейджи Хабар каналдарында ушундай жаңылыктарды көрсөтүп турабыз. Алыстабай каналга катталып, дайым ушундай маалыматтар менен хабардар болуп туруңуздар.